varvaş binarın heja bu yer u peşketinin heri giring navaroje de bultana saat hafte vareda je nuçe TV jwara peşkeştikim dest peke sernuça. مسعود پزشکیان لإيران و دونالد ترامپ لفرنسا پیمان امضا کرد. لباجار برلین آلمانیا یکمین دبستان سرطایی یا کردی ودبه. لگندوار باجار زرگان چکدار انگریدای ترکیه آگر به عردن کردان خست و بحزاران دونم عرض شوتین. و بردفکا دم پارتیا ایشو گل دوغان راگهاند گو آرمانج دکند مهاتیر مهیده قانون ورن درخستن اون سرنوچه ما امید درباسی نوارو کابل تناخو ببن کرم بک. پیمان چارده خالی یاد نابرا امریکا و ایران ده دو جعالی سروکی امریکای دونالد ترامپ و سروکومار ایرانی مسعود پزشکیان و هات امضا کرن. ام به هفره لناوروکا خالین پیمانه تماشا بکن. اف دیمنین هندی بینن امضا کرنا پیمانا لهفکرنی یادنا برا امریکا و ایرانی ده. مسعود پزشکیان لإیرانی و دونالد ترامپ لفرانسای پیمان امضا کرن. دو ایواری سروکی امریکای دونالد ترامپ و سروکومار ایرانی مسعود پزشکیان جدور و متنا پیمانا بداوی آنینا شری لروجلاتا ناوین امضا کرن. رشنویسا پیمانا لهفکرنی یادنا برا امریکا و ایرانی ده هات بلاف کرن. کومارا اسلامیه ایرانی دولتی نکبوین امریکای لگل هوالبندین خو با آوای کیلز لهمو انیان دنافت لبنان جی شرط راوستاندن. ایران و امریکا سوز ددن کو رزیل سروری و یک پارچه آخا هف بگرن. پشتی امزکرنا و پیمانی امریکا و دورپیچا دریایی راکه. هری درنگ دناف سی روزانده چون و هاتنا دریایی و گرین آستابری. به امزکرنا و بلگه را ایران و اجبوکو چون و هاتنا کشتی بازرگانیه یا دناف برا داوا بسرای و دریای عمانی ده ماین عراقه و حتی سی روزان روش وگره و کبری. امریکا و لگل شریکین خوین هریمی پلانک برفره جبو جنوب آوا کرنا ایرانی آماده بکه و هری کم 300 میلیارد دلاری جبو وی دابین بکه. امریکا سوز ده کل گوری سالنامه که کودی ده پیمانا داویده لسر لهوره کرن همو جزایان لسر ایرانی راکه. ایران دوجارت کزدکه که تجاری و چک نوکلری چینکه. پاشروژا ستوکن یورانیوما دولمند کری یا لبردست ایرانی جی و دبنچاف دریا آژانس انرژی آتومی یا نافنتوایی ده به مکانیزمه که بیچاره سر کرن. ایران و امریکای لحف کرنه که حتی امضا کرنا پیمانا داوی روشاهی بپاریزن. پشتی امضا کرنه امریکا سوز ده که ری بده و گوهرتنا پترول خاف همو حساب بانک سیگورتاین ایرانی. امریکا سوز ده کل گوری به پیشوچونا دان استاندنان سامان و پرین ایرانیین هاتنه بلوک کرن سربس برده و به تمامیج ایرانی را بشینه. ایران و امریکای لسر آوا کرنا مکانیزمه که چاودیریا بجه کرنا پیمانا داوی و پیبندبونا آلیان آل سر سوزین خوبکه لحف کریه. پشتی امضا کرنه و به تایبتی پشگیریا لسر بجه آنینا خالین 4 5 10 و 11 و ستاندنا گارانتیین لسر وان ایران و امریکا دیتنی لسر خالین دن دست بدان و ستاندنین پیمانا داوی بکن. پیمانا داوی دی برای بریارکه مجبوری یا کنفرانس اولهی یا نتوین یکبوی وره پجراندن. دی چارچوویا مطابقات ده و ایران و دولت یکبوین امریکای هری درنگ دناوا 6 روزی ده دانوستاندنان بکن. کو پیمانه که داوی آماده بکن. هاتا راگهاندن کو اف دم به بریارا هفبار آلیان دیکاره بدریش کرن. دمکش بندواری و دانوستاندنان پیمانت نابرا ایران و امریکای ده جهر دو آلیان و هات امضا کرن. ده دما امضا کرنا پیمان ده جهلا سروکین امریکا و ایرانی و گلو برتکن جیهانی درباره وی ده چنه که ام بهوره روشا امضا کرنا وی پیمانه ببینن. ایران و دولتین یکبویین امریکای پشتی چند هفته هنج دانوستاندنان گهیشتن ریکفتنه که دست پیکه. سروکی امریکای دونالد ترامپ د برسوا رخنگرین امضا کرنا پیمانا ایران ده لسر تورا جواکیا تروس سوشیال نویسک بلاف کر و ها گوت. او احمقن کو د فکرن کو از لهمبری ایرانی تیرا خوهشک نبومه. د دمک ده کو بازارا بورسای نو گهشت آستا بلند آری کوری و بهایم پترول داد کوین.
آن چاونبارن، آن مروفن خرابن، آن جی احمقن. ورن ام امریکای دیسا مزن بکن. سروک فرانسای ایمانوئل ماکرون ویدیویک وشاند دما کو ترامپ برنامه دنابرا تهران و واشنطن ده امضا دکر و وها نویساند. اف پیمان ریل بر آشتیه که ماینده ودیکه او دی ری بده وکر ناتنگاوا هرمزی. اف گاوه که گرینگه دری چار راز ده جبو همولاتین ما کو دی دمکه نزیک ده بوهاین انرژی کم بکه. پشتی کو سروک امریکای دونالد ترامپ امضاکرنا پیمان 14 خالی راگهاند، سروک ایران مسعود پزشکیان امضاکرنا پیمان جهیل آخوجی اشکره کر. دزگهین چاپمنیه ین ایران و نهکی پزشکیان وشاندن کو پیمانا به امریکای را امضا دکه. تکلداری و مجاره سروک وزیر پاکستان محمد شهباز شریف وکی ناوینکار دناورا ایران و امریکای دجی پیمان امضا کر کو اف پیمان بناو برنامه آشتیه یا اسلام آباد تیزانین. هروها دوه بردف که وزارت کارن در و یا ایران اسماعیل بقایی بحثا ماتریال نوکلری ین ایران کر و وها آخوی. مجد دستپیک و گوتیا کو ماتریال نوکلری ین دولمندکری دهجدر و ایران نین و گوهستن. سوکرنا ماتریال دولمندکری نو بجارکه کنویه. لی او نها وکی و بجرکه که هاتیه دست نشان کرن دا کوریل بر و بجرکه اندن بگره و بجرکه کشبو من نای قبول کرن و گوهستنا ماتریال نوکلری ین دولمندکری بو در و یوالیته. ده همان دمیده جیگر سروک امریکای جی دی وانس جی کانالا سی بی ان نیوز یرا گوت کو یک جخالین بهیز این سرکه ین بیرنامه تیگشتینه یا به ایرانی را اوه کو او لسر رفتاران دسکنه نل سر گوتنو داخویانیان. جیگر سروک امریکای جی دی وانس و حال زیده کر. گلو افره برن نو دی با آوائه که جدا بگل را تف بگرن. ام بگومان وی که هیوی دکن. هکه نو سابه ام دکارن لگوری پرفورمانس آوان آنها دادبریه بکن. جبر ویه که از دبیجم تشتی ارینی یه وی بیرنامه تیگ هشتنی اوه کونه لسر گوتنانه لیل سر تفگرین وانه. بینرن هجا پشتی و بونا بازار جیهانی بهای بترول داکت پشتی امزکرنا پیمانا بداوی کرنا شر الروجهلات ناوین آدنابرا دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان ده اف داکتن پیک هات. بهای بترولا پرنت جه صادی 1.12 داکت و با هر برمیله که گهشت 78.6 دلاری. درباره لهفکرنا ایران و امریکا بهای پترول داکت پشتی کو امریکا و ایران پیمانک دمکی امضا کرن بهای پترول دسپیکا بازرگانی داکتن بر همین پیش روزی پترولا برنت 89 آنجیج صدی 1.12 داکتن و گهشت 78.66 دلار جبو هر برمیله که هر وها بهای پترولا سویک آ تکساس امریکی جی برژه صدی 1.26 داکت و برمیلاوی به 75.82 دلاران تیکرین و فروتن. لالیه کی دنجی آژانس ناونتوایی انرژی پیشبینی دیکه کو چارەسەریە که ماینده جبو شر دیبه به سدما زیده بونه که بربچاو آ پترولی لبازاران لگوری راپورا هری نوی آژانسی تی چاوری کرن کو خستنا پترولی یا لبازار جیهانی ده سال 2026 ده بقاسی 3.9 میلیون برمیلان دروژه که ده کم ببه او دا که و 102.4 میلیون برمیلان. پیمانا 14 خالی هیامه که دانوستندنین 6 روژی دست نشان دکه که دوی هیامه ده ایران دیره بده در باسبون آزاد ده تنگا و هرمزیره کوریه که گرینگ آوا گوهستنا پترول و گازیه. پیمان دست نشان دکه که ترافیکا دناف تنگا ویره ده دناف 30 روژان ده وگره کپاسیته خویا تواهی. پیمانا پیشین چند مجارین دجوارتر جی دحوینه وکی برنامه نوکلری ایرانی جبو قناغین پاشین پاش دخه و جه امریکا و هفکارین وید خوازه که پلانه که 300 میلیارد دلاری جبو فینانس کرنا و جینا آبوریا ایرانی پیش بخن. چین امضا کرنا ریکفتنه که نابرا ایران و دولت یکبویین امریکای ده جبو بداوی کرنا شر روجهلات ناوین پیشوازی دکه. وزیر درویه چینه لینگ جیان ده جوینه که چاپمنیه ده جبو قوناغا دان و استندن آشتیه ین نابرا ایران و دولت یکبویی ده پشتگیریه که ناونتوایی خواست. وزیر درویه جیان دیار کرد گو ریکفتنا آشتیه یادم کی یاد نابرا هر دو ولاتان ده تنه دست پیکا پیوژوه که آشتیه یاد ریشتره. وزیر درویه چینه گو چین هیوی دکه همو آلی سوزن خوب جه بینن او شر لهمو آلیان تبی لبنانی راوسته.
ریوبری گشتی آژانسا انرژیا آتومی یا نامنتویی رافائل گروسی را گهان گو اوی بشداری دان و ستندن ایرانی امریکی ین لسویسریه ببن. دولت سویسریه جی دیار کر گو شانده ایرانی امریکی او ناوبینکارین دن و سباج بو دان و ستندن دست پیکه بچون. جبو امزکرنا مازووانیا جوینا فرمیا ایران و امریکای هنک سازی ناونتوایی و بجدار ببن. ریوبری گشتی آژانسا انرژیا آتومی یا ناونتوایی رافائل غروسی راگهاند که آژانس و بجداری دانوستندن ایران امریکای ین سویسری ببه. رافائل غروسی گوت که اوی دنیقاشن تکلداری بجهانینا پیمانا داویه دنافبرا هر دو ولاتان ده آماده ببه. غروسی بحثا جوینه که جبو روژائینی لسویسری هاتیه پلان کرن کر او ها گوت. آژانس و دناف دانوستندنان ده آماده به و آماده که دی چارچوبه مکانیزمین تکنیکی و چافدری ده رولا خو بلیزه. دولت سویسره جی اشکره کر که شاندهین ایرانی و امریکی و نافبینکار دی سبیج بو دانوستندنین دسپیکی بجوون. سویسره که مازووانیا جوینا فرمیا شاندهین ایرانی و امریکی دیکه ده داخویانیه که ده آماده کاریم بویری راگهاند. سویسره ده داخویانیه ده اب آگاهی دان. پلانا نها او کو ایران و امریکا بنابنکاری قطر و پاکستانی سبل بورکستاکی جبو دانوستندین دسپیکی لسر بجهانی ناوی پیمانا تیگهشتینی بجوون. لگوری آگاهیان هاتن و شاندنجی اف جوینا بلند وکی گاوا یکم آپراتیکی پشتی امزکرنا پیمانا لحف کرنه یادناف برا ایرانی و امریکایی ده تی حسباندن. تی پاین که لسر مکانیزمین بجهانین و چارچووین چافدیری آوی پیمانی وره سکناندن. جبرجي خوي عرنيغاري و برجواندي انتب لهف ان بإيران و أمريكا يرى شيروفكان سياسي باور دكن جو عراق دي دناف وان ولاتان دبا جو هري زيدا بپيمان دي باندور ببه. شیروکارên siyasî li ser peymana di navbera Washington û Tehranê de û bandora wê ya li ser pêşeroja Iraqê her wiha pêşeroja têkiliyên di navbera Amerîka û Îranê de diaxivin. Mihemed Salah derbarê vê lihevkirinê de dibêje ناکۆکیان di navbera Îran û Amerîkayê de ne tenê di navbera sînorên her du welatan de maye. Lê belavî welatên herêmê jî bûye ku ji hêla aborî, siyasî û ewlehiyê ve ziyan dîtine. Mihemed Salah her wiha anî ziman ku her têgihiştineke çavrêkirî dê tengezariyên herêmî sivik bike û aramiyê vegerîne rêyên avê yên girîng û wiha axivî. Rêyên hinardekirina petrolê û bazirganiya navnetewî dê aboriya herêmê bi tevahî vejînin û rê li ber aramkirina pirzgirêkên din ên tevlihev ên weke Libnan û aliyên din ên pevçûnê veke. Mihemed Salah li ser pirsa komên çekdar ên li Iraqê û banga Amerîkayê ji bo sînordarkirina çekan di destê dewletê de wiha got. Meseleya komên çekdar yek ji mijarên herî hestiyar e. Amerîka bi salan e bang dike ku çekdar di destê dewletê de sînordar bike. Lê nêzîkbûna Amerîka û Îranê dibe ku rageşiyê sivik bike. Bi taybetî niha ku ev hêz bûne beşek ji parlamento û saziyên fermî. Vê yekê cudakirina di navbera aliyên siyasî û ewlehiyê de dijwartir kiriye û pêdiviya wê bi çareseriyekê hiyarşîk û hevseng heye. Her wiha şîrovekarê siyasî Eser Şara got ku Iraq zêdeyê du deh salan e qada sereke ya diyarkirina berjewendiyên Amerîka û Îranê ye. Eser Şara dibêje Parlamana nû nayê wateya li hevhatineke berfireh. Lê belê hewildanek ji bo birêvebirina nakûkiyan û kêmkirina matirsiya wan e. Ji ber ku Washington dixwaze lêçûna çavkaniyan li rojhilata navîn kêm bike. û Tehran jî dixwaze fişar û dorpêçên aborî sivik bike. Di heman demê de Eser Şara got ku Iraq dê bibe pêşenga deverên ku ji peymanê bandor bûne. Eser Şara tekez kir ku ew raya ku peymana Amerîka Îranê dê serdestiya komên alîgirên Îranê li Iraqê bi dawî bike nerast e. Ji ber ku ev hêz niha xwedî pozisyonên parlemanî û gelêrî ne û bûne beşek ji pergala siyasî. Ji aliyekî din ve şîrovekarê siyasî Casem Xerbî li ser bandora rêkeftina Amerîka Îranê ya li ser Iraqê û her wiha vejandina Iraqê ji gelek aliyan ve ji medyaya Iraqê re ev anî ziman. Îmzekirina peymana di navbera Amerîka û Îranê de ji bo bidawîkirina aloziya serbazî dê çend destkeftiyên girîng ji bo Iraqê bixware bîne. Weke bihêzkirina rola saziyên fermî yên dewletê û dorbûna ji karvedana polarizîsyona herêmî û gelek destkeftiyên din. فرماندار گشتی قصده مظلوم عبدی دوه لإيطاليا به وزارت کارین درve و
وزارة باراستنی را هفدیتن کرد. ایروژی عبدی گهشت فرانسای و بوزیر کارین در و جیان ویل باروت و رایدار دن رجویا درباره هفدیتن عبدی ده هین داخویانی که فرمی نهاتیه داین. پشتی تکلین خوین لفرانسای تپاین گو عبدی بچه هولندا و بلژیکای الورجی جوینین به همان رنگی لدار بخه. عبدی پلان دکه دگل رایدارن وزارت کارین در و پاراستنی ین ولاتین گو اوی سردان آوان بکه بجوه. هات را گهاندن گو روژاوا ریز هفدیتن مظلوم عبدی پیک آنین و انتگره کرنا پیمانا 29 چلیه و هفریزیا لسوریه. لألمانيا يكمين جارة دبستانك سرطاي يا كردي فتبه. لبرلين سازيا يكمال آنگو يكيتيا مالباتن كردستاني پیشنگيا پروژيت که. دبستان سرطاي يا پرورديا بكردي و بناوي سياست مدار كرد رضا باران و روكرن. هر چندي پرانيا وانيان و بكردي بنشي لشاگرد و هن وانيان با المانيشي ببينن. یکمال پلان دکه گوش بو سالا خوندنی یا 2027-2028 دبستان سرطایی یا رضا باران دو زمانی وکه. دبستان سرطایی گو دقونغا آواکرنه ده ده ببه یکمین دبستان سرطایی یا آلمانی کردی لألمانیای و ده مدل که پرورده یا نوشن او دو زمانی ورداین. کومله یکمال رخستنه که خوصر کوچ برانه او کومله زیده 30 سالانه جبو پرورده یا پرزمانی چاند و زمان کردی دخبته. بنرن هجاج ألمانيا ريفبري مديا و تكلين گشتي يه كوماليا يكمالي شاسوار معمي لقلمية كاك شاسوار دماتا خوش به يكمين جارة الألمانيا دبستانك بفيرنجي بدبه چما و بيوستيك وصاديت؟ گەلێک سپاس دەمباش کۆمەڵەیە یەکیتیا ماڵباتێن ji کوردستانی لە ئەڵمانیایە ji ساڵا 1993 هاتیە ئاواکردن دەستپێکێتە نێ li Berlînê û niha jî li tevahiya ئەڵمانیایە ئەم کار و خەباتên xwe dikin bi salan em di nav civaka Kurdan da kar dikin û li gor pêtiviyên wan li gor şert û mercên jiyana wan hewl didin projeyên xwe bi pêş bibixin we komeleya me zêdetir لسر خباتن پروردهی انجی پیتوین پروردهی مالباتن کورد زواکا کورد لالمانیا کردکه دوی چارچوبه دا سال 2014 دا مجبوزاره یکم باخته که زاروکان لبرلین آلمانی کردی وکر و پشت راجی باخته که دنا زاروکان نهم خودی دو باخته زاروکانن مدید کو دناف مالباتن کردان دا پیتویه گلگ مزن هی کو زاروکن کرد درفتن وان هبا لألمانيا تفي زمان ألماني يعني تفي خواندن بزمان ألماني بزمان خويا دايكجي بكاربن بخوينن وبرورده ببن كونسبت كميا وصا هيك وام دخوازن زاروكن كورد لفيدري باواكي برزمان مزن ببن ون برورده ببن دوی سرچوبه دا جی حکومت ألمانيا بيگومان پشگیریا و كونسبت دکا جبر و مبریار دا کو د سالا بيدا دبستانه كسرتاي بالماني وكردي لبرلين وكن بله برز شاسوار دخوازم بپرسم قالوا ماتريالين گو هوني دي دبستاني دا بدن او ماتريالين وش الماني ورگراندنه انشي ماتريالين جدانه كردينه گريداي چاندا كردينه گو وديار کرنه جبو ماتريالان ام بسناتويا برلين را كاردكن جبركو دبستان وك همو دبستان دنين في ولاتي لگور قانون ألمانيا دي كار بكا نها خباتك ما لسر ماتريالان هي ام و درسن دبستان ما دهمان دميدا هم بكردي بن هم بالماني بن ام نها كوما كما خباتي هاتي آواكرن تنيل جبوكو لسر ماتريالان بخبتا ام نها لكولين دكن كا لكردستان ولدرفي ولات كيجان ماتريال هناكو بكيري مورن ام سوديجي بقرن دهمان دميدا ام هول ددن بخوجي ماتريالان آوا بکن جبرکو اکادمیا یکماله هی بسالانه کو لسر چکرنا ماتريالن پروردهی ازمان کردی کردکا
يعني اف خباتك دو آلية هم آلية كي لغور قانون ألمانيا لغور پروردهية انجي سيستم ألمانيا با و آلية كدنشي او كو ماتريال ما رنگ ودانا جواكا كردستان با رنگ ودانا چاندو زمانا كردي با شبوكو مالباتن كرد سردانا وبكن بانغا و جوان مالباتان راتشيا و ريكارين وچنا امنها د قوناغا فاكرنا دبستاني دانا خباتن ما هيد دومن ام كيف قوشن كو قلق قاف جاليه كومالا ما هاتنا افيتن و دناف زواكا كردستاني دا جيل المانيا قلق كسان بيجوازيا فيبين قافيكر ام داخواز جه همو نتنه مالباتن كرد همو سازين كو گرداي پروردهيا كردينا كو دخوازن زمانه كردي زمانه داي كي دناف زواكا كردين ألمانيا دا پیش بكوا هول بدن پشگیریا وید بستانه بکن و خباتن بکن ام فاکرین جبو همو پیش نیازان جبو آلیکاریان هم آلیان کود خوازن ببن سپانسر آلیکاریا ما بکن هم سازین پروردهیه کردان لدروی ولاتان لکردستانه هم بکیف خوشی پیشوازیه همو باشداریان دکن دوید سارچوه داجی ام هول ددن تکلیان خواه به کسین کود خوازن پشگیریا و دست پیشخریا ما بکن پیش و بخن قالك سباس شاسوار معمر و بري مديا و تكلين قشتي كوماليا يك مالتش ألمانيا لقل ما بو قالك سباس قالك سباس بواجي بله بینرن هجا امی بولتنا خوا بردوام بکن لگندوارن باجار زرگانی چکدارن گریدای ترکیه آگر به عردن کردان خستن و بحزانان دون معرض شوتین عبوشن هدي آگر نزی مالين ولاتيان بوكاكو هند بينن آگر جبر با زيدا گرد با نهاجي وكاكو هند بينن تيمين آگر كوشيه هاول ددن كوفي آگري بمرين بريا كو آگر بكهجا مالين خلكي جویس به ساعت نهد دماغ و آگر به خستن کومی چته بسر ترکی و گریدای ایگو دکوین روش آوای زرگانی ج سر ابو راسین زرگانی لوی دا آگر به خستن و آگر وردهات آگر نه خوزایی به کتنه نورمال یعنی آگر همزان وید کوش در راسته وید کوش ترکتوری وید کوش لی آگر وان به دستی خواه خست ایگ نشان دوان آگر ویخست لنو سی جاری دن جل برچعوی ما هر آگر و دمری دهاتن 200-300 متری دهاتن آلیه ویالی و دیسی پیدا خستن آرمان جوان چیه جبو او آگر بقلب لانو روش آوای روشلاتی زرگانی جمعی زرگانی دولمک جی کس کی نشنی زیوی خلقی کش دارده دی جی دی نهاتی چنین هدف آوان آگر بی ویالی بلبله چی بی آدم جی اوی سال بو 6 سال 7 سال او منطقه دولمک جی نهشتن جوید او جی گانو کاملی سکرین حتی او چای هان قلاچه مشعفه دولمک نهشتن خلق بچینه سروی هاوی جی خواستنگ وان گنده بشوتین یعنی آنو که گنده عبوش فهم گنده چم گنده عبوش سکنینه خرابونا گند تنینه بس هاونی وان و توپی وان گند خرا کرن چند خانیه کرپی چاجیمانه او جی آگر بشوتینه براستی یعنی هدف وان تشکینه هیلن گاوا هرنجی تشکیل پیخ و نه هیلن عردکی یعنی خلیه تنی به هیلن پیخ تدامین داویده مشارا وگرا کوچبرین سریکانی درکتیه پیش نزی 7,000 کسین جه سریکانی لبندا وگرا لجه اواره خونه هری داوی هات راکاندن گوش بو وکرنا ریا وگری کمیته که پسپور دست براکرنا ماینان دکه با آرمانجا دابینکرنا مرجع گنجاو بو وگرا کوچبران تیمین پوچکرنا ماینان لدردورا باجار سریکانیه و لسر رینوی دست براکرنا ماینان کر. اندام تیما سروکاتی مصطفی عبد راگهاند جبورا کرنا ماینان کمیته که پسپور هاتیه آوا کرن. عبد دیار کر کو اف کمیته جهزن اولکاریا هندرین این باجار سریکانیه و فرقه شیستی ارتش پیکتی. ته پایین کد انجام پیواجوی راکرنا ماینان ده ریا اوله لپیش وگرا کوچبران وبه. جعالی خواه کمیته کوچبرین سریکانی تکز کر کوان به هماهنگی دیگل شانده سروکاتی لیسته مالبات تانجبو وگره آماده کرنه.
کمیتیا کوچبران دا خویا کرن کو وگر به گارانتی و مرجن اوله نه پیکانه نخاسم دگل ویرانیا برفره آل باجر جدما کنترول کرنا وی جالی ارتشا ترک و کومن گریدای ویوه لوره پرانیا مالان راستی تالانی ویرانبونی هاتن کودری و پنجره هاتن دزین و گلک مال جی هاتن روخاندن و شوتاندن مالین کو ساغلم مانجی کسن جدر وی باجر لی دمینن و جدر ناکوین پشتی 7 سالان ji koçberiye çavên xelkên serê kaniyê li vegera li cih û warên xwe ne û ji nûve bi destxistina mal û milkên xwe. Roja 21 Nîsana borî civînek li bajarê Hesekê pêk hat. Têde parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed serkirdeyê di hêzên ewlekariya hundirîn de Siyamend Elî nûnerên tîma serokatiyê û komîteya koçberên serê kaniyê beşdar bûn. Di civînê de mekanîzmayên vegera xelkên serê kaniyê bo cih û warên xwe hatin nîqaşkirin. Li gorî daneyan, jimara koçberên serê kaniyê derdora 7,000 kes e. Ji wan nêzî 33,000 li kampan dimînin û rewşa wan pir xirab e. Dewleta Îranê kiryarên bidarvekirina girtiyan berdewam dike. Îranê 4 girtiyên siyasî bidarvekirin û cezayê bidarvekirinê lê girtiyekî din birî. Rêxistina mafên mirovan a hengawê cezayê bidarvekirina 4 girtiyan ragihand. Rêxistina mafên mirovan a hengawê diyar kir got di 14 Hezîrana 2026 de cezayê bidarvekirina welatiyekî Belûc ê bi navê Huseyîn Kesanî lê zindana Kermanê pêk hat. Di heman rojê de cezayê bidarvekirina ciwanê bi navê Hesen Fatemî li zindana Sarî hat bi cih anîn. Rêxistinê anî ziman godo sibaha çarşemê 17 Hezîrana 2026 cezayê bidarvekirina welatiyê Efganî Abdallah Celalî li girtîgeha Zahedanê hat bi cih anîn. Di heman demê de ango di heman rojê de cezayê bidarvekirina girtiyekî Belûc ê bi navê Arif Birahowî lê girtîgeha Zabolê pêk hat. Her wiha ciwanekî bi navê Mîsax Rehmetzade yê 18 salî welatiyê Belûc û xelkê Zahîdanê ji aliyê dadgeha bilind a Îranê ve cezayê bidarvekirinê lê hat birîn. Îro lijneya rêveberiya navendî ya Dem Partiyê lê navenda Partiyê Civiya. Berdevka Partiya Demê Ayşegul Doğan got divê armanca meya sereke ew be ku qanûna çarçove di meha tîrmehê de bikeve rojevê û rêziknameyên pêwîst werin derxistin em divê mijarê de bibiryarin. Ji aliyekî din ve Ayşegul Doğan ragihand ku wê partiya wan 20 Êlûnê kongreya xwe pêk bînin. Îro Komîteya Rêveberiya Navendiya Dem Partî li navenda Partiya xwe civiya. Berdevka Dem Partiyê Ayşegul Doğan têkildarî naveroka civînê daxuyaniyek da hata ragihandin ku di civîna Komîteya Rêveberiya Navendî de ku di bin serokatiya hevserokên Dem Partî de pêk hat, pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi berfirehî hat nirxandin. Ayşegul Doğan amadekariyên qanûneke demkî li Parlamentoya Tirkiye ji bo pêvajoyeka aştiya mayîn de bibe weke mijara herî lezgîn binavkir. Di daxuyaniya xwe de Doğan behsa rêziknameyên derbarê biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê jî kir. Wê tekez kir ku ev pêvajo berpirsyariya hevpar a hemû aktorên siyasî ye, ne tenê partiyek. û bang li parlamentoyê kir ku berpirsyariya xwe ya dîrokî bijihbînin. Di daxuyaniya xwe de Ayşegul Doğan tekez kir ku ji bo birêvebirina pêvajoyê divê şert û mercin Abdullah Öcalan werin baştir kirin. Di heman demê de berdevka Dem Partiyê ragihand ku weke Dem Partî ew amadekariyên xwe yên kongreyê didomînin û dê di 20 Îlûnê de kongreya xwe li darbixin. Di dawiya axaftina xwe de Ayşegul Doğan balkişand serpêşketinên li Rojhilata Navîn û diyar kir ku divê şer û pevçûnên li herêmê bi dawî bibin. Ayşegul Doğan destnîşan kir ku Rojhilata Navîn hewceyî demokratîk bûnê ye û banga aştiya herêmî kir. Li aliyekî din civîna Komîteya Ewlekariya Netewî ya Tirkiye di bin serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan de tê li darxistin. Hat ragihandin ku yek ji rojevên sereke pêvajoya aştî û gavên ku divê çarçoveyê de werin avêtin. Plansazî dikin ji bo rojên pêşiya me de mêzîş jî tê de li her Li Tirkiye li dijî alîgirên CHP operasyona bertîlan berdewam dike. Îro ji ber vî sûcî dozgeriya Tirkiye biryara girtina 26 kesan da.
Li Tirkiye danişîna doza rêxistina Sûciyê guldîjî şarederiyên CHP hatiye destpêkirin pêk hat. Di çarçoveya lêpirsîna rêxistina Sûciyê ya seroka şarederiya Seyhanê Oya Tekin, serokê şarederiya Beşiktaşê Rıza Akpolat û serokê şarederiya Avcılarê Utku Caner jî di nav de heft suçdarên girtî û 200 gumanbarên bêgirtî îro dewam kir. Danişîna dozê ji ber kêmbûna derfetên li yekemîn dadgeha giran a Stenbolê li saziya darayiya girtî a Marmarayê tê dîtin. Danişîn bi parêznameya seroka şarederiye a girtî Oya Tekin ve dest pê kir. Tekîna ku di heman demê de parêzere jî îtirazî girtîbûyîna xwe da. Tekin got ku dema ew dest bi kar kiriye 2 trilyon nîv deynê şarederiye hebûye. Di berdewamê de Tekin diyar kir ku piraniya fîrmayên behskirî di navbera salên 2019-2024 de ji şarederiye kar wergirtine. Dema ew hat serkar, hin ji van şîrketan karên wan temam bûbûn. Hinên din jî tenê deynên wan mabûn. Di derbarê peymanên berdewam de jî got ku ew ji revberiya berê ve hatine wergirtin. Di mütaleya ku hate dîtin de ji serokê şarederiya Esenyurtê ku ji wezîfeya xwe hatiye dûrxistin Ahmed Özer re 6 mehan heta 2 salan serokê şarederiya Avcılarê ku ji wezîfeya xwe hatiye dûrxistin Utku Caner Çaykara re jî ji ber suçdariya rişwetê 4 salan heta 12 salan cezayê girtîgehî hate xwestin. Her wiha di mütalayê de ji bo 26 bersûcên giştî ji ber suçdariya endamtiya rêxistinê tê xwestin ku her yekê bi 2 salan heta 5 salan ceza bigirin. Artêşa Tirkiye nahêla welatiyên gundên Behdînanê vegerin ser milk û zeviyên xwe. Têkildarî mijarê endamê CPT ya Amerîkî Kameran Osman ragihand got artêşa Tirkiye di nav malên welatiyan de baregeh ava kirine. Ji sala 2020 ve artêşa Tirkiye li devera hevtanînê û gundên derdoreyên Başûrê Kurdistanê bi kurahiya 9 kilometreyan bicih bûye. Bi destpêkirina pêvajoya aştiyê li Tirkiye re gundiyên 1192 gundên Başûrê Kurdistanê hêvî dikirin ku vegerin gundê xwe lêbelê destûr nehatiye dayîn ku gundî vegerin gundên xwe û koçberiyê de jiyana xwe didomînin. Li gorî rapora herî dawî ya tîmên çêkirên aştiyeyên civakî CPT ya Amerîkî artêşa Tirkiye rê nade welatiyên 21 gundên herêmê ku vegerin serzevî û xaniyên xwe. Endamê CPT Kameran Osman dîmenek li ser torên civakî weşand ku tê de tê dîtin leşgerên artêşa Tirkiye li gundê şeranişserî xaleke kontrolê danîne û rê li ber gundiyan girtine. Rêzika bûyeran li gorî endamê CPT Kameran Osman wihaye. Dehê hizêranê rêveberiya herêmî ya navçeyê derkar û batîfa ji gundiyan re got hûn dikarin di vê mehê de vegerin gundên xwe. Lê 15 hizêranê gundiyên gelek gundan weke Sinate, Heftanîn û her wekî din ji bo vegerê ketin rê. Lê dema gihiştin gundê şeranişê leşgerên Tirkiye rê li wan girt û ji gundiyan re gotin ev derdibin kontrola me de ye hûn nikarin derbas bibin. Gundiyên ku hewl dane vegerin diyar dikin ku leşgerên Tirkiye li herêmê noqteyên nû yên kontrolê danîne nasnameyên wan kontrol dikin û lêgerînê di wesayîtan de dikin. Her wiha li gorî zanyariyên ji niştecihên herêmê hatine girtin, leşgeran li gundên valakirî di navxaniyên gundiyan de bargeh û cihên rûniştinê çêkirine. Ji bo parastina şirketên petrolê tê daxwazkirin got pergalên parastinê yên dij mûşek û dij dron li Herêma Başûrê Kurdistanê bên danîn û komên çekdar li Iraqê jî bên bêçekkirin. Later in 2020 and beyond. Lêkolînerê Bilîtê Enstitûya Neolênês û berdevkê berê yê koalîsyonê Miles Kajens ragihand ku Amerîkayê ji bo dabînkirina teknolojiya dij dron a ji bo Iraq û Herêma Başûrê Kurdistanê derfeteke darayî amade kiriye. Kajens balkişand ser hatina nûnerê taybetê serokê Amerîkayê karûbarên Iraq û Sûriyê Tom Barak û alîkarê leşkeriyê Amerîkayê ji bo Iraqê û Başûrê Kurdistanê got. Wî rayedarên Washingtonê dan ku pergalên parastinê yên dijî mûşek û dijî dron bidin Herêma Başûrê Kurdistanê. Tevî agirbesa di navbera Washington û Tehranê de jî niha êrişên dronan ên li ser şirîketên Amerîka û xelkên Başûrê Kurdistanê didomin.
کاجنز آنی زمان کو گله گرینگا کو بارک و پیمانه ببا واشنطنی دا کو جبو تکنولوژیا دج درون آل هرما باشور کردستانی پیدوی او بودجه ورن دابین کرن. جبو پاراسنا شرکت پترولین لهرما باشور کردستانی کاجنز آگاهی نو اشکره کرن او دیار کر کو وزارت کارن درویا امریکای جبو راهنان هزن اولهیه ین عراق و هرما باشور کردستانی ین لسر تکوشنا لدجی درونان پروژه یک دارایی دایا دست بکرن او گوت. دوی سرکردین بغدای کومن چکدار کنترل بکن ام نخوازن تا ایریشن بدرونن هبن هکا ام نچار بمینن کو تنی خواه بپارزن امیت اک بچن کاجنز دیار جی کر کو دوی او کوم ورن بیچکرن و هکا درون بر به بناسازی بترولی و یا لحرما باشور کردستانی و بشینن پیویست هزن اولهیین عراقی به همو هزا خواه برسف بدن وان مایلس کاجنز کو وکی پسپوره کی بلند لانستیتویا نیولن سید خبته دوی باوری ده کو دوی قناقه ده تنی آلیکاریا دارایی تیره ناکه لگوری کاجنز دوی امریکا بریا ارتش خواه پرگالین پاراسنی ین چالاک بدن حریما باشور کردستانی دا کو قادن پترول و آرامی آبوری والید ورن پاراستن روژا 16 و مهیده نونر تایبت سروکی امریکایی کاروبارین عراق و سوریه تومبارک سردان عراق و حریم باشور کردستانی کر. تومبارک دیگر رایدارین هولیر و بغدای آواکرنا پیشروژه که به ترور نیرین و پلانا نویا حکومت عراقی لسر بیچکرنا تواهی و هلوشاندن همو کوم و آواهین چکدار این لدر وی کنترول دولتی و چند مجارین دن گوتو بیش کرن آرمان جخوا اواکو چک دست دولت دورن سینوردار کرن و سرواری تواهی ور خورد کرن. زیده 2 سالان ده سر هلبجارترین مجلسا پارێزگەها کەرکووک را دەرباز دبن لێ حتانەها ئاریشەیەن ئالیên سیاسی نەهاتنە چارەسەرkirin û boykota de endamên pedekê de meclisa parêzgehê de dewam dike. 2 سال و 6 ماه ده سر هلبجارتنین مجلسا پارێزگەها کەرکووکê re derbaz dibin lê heta niha arîşeyên wê meclisê nehatine çareserkirin. زیده سال و نیوکیه نه اندامین مجلس پارێزگەها کەرکووکê li Bexdayê hevpeymanek ava kiriye. Heft endaman jî karê wê meclisê boykot kirine. Niha tenê boykota 2 endamên pedekê dewam dike. Serokê Koma Pedekê ji nûçetî vî re got ku boykota rêveberî û civînan kiriye lê xizmetkirina welatiyan berdewam e. فوقعادەمان لەگەڵ هەموو لیستەکانی نێو ئەنجومەنی پارێزگا هەیە بە عەرەب و بە کورد و بە تورکمانەوە بەڵام وەکو ئەوەی کە بەشداری لە دانشتەکان بەشداریمان لە دانشتەکان نەکردووە بەڵام التزامان بە تەواوی ئەو ئەرکانەی خۆمانەوە تا ئەو شوێنەی ممکن بێ هەیە. Hevpeymaniya Kerkûkê hêz û rûmeta me ye li navbera yenekê û tevgera Babilyonê de hatiye avakirin bi rêvebirina Kerkûkê dike. Endamekî yenekî li meclisa parêzgeha Kerkûkê ji nûçetî vî re eşkere kir ku ew postên ji bo pedekê hatibûn destnîşankirin ji bo kesên din hatine dan û ji ber tevlîbûna pedekê de bi rêvebirina wî bajarî de tenê yek serokkomîte ji wan dê were dan. ئەوەی کە هەیە لە ئێستاە تەنها ساڵێک و 6 مانگمان ماوە لەم ساڵی و 6 مانگە هیچ پۆستێک نەماوە بۆ برادەرانی کە لە ئێستا لە دەرەوەی پرۆسەکەن چونکە ئەوەی کە ماوە لە ئێستاە تەنها 2 لیجنە ئەو 2 لیژنێکی هەتا ئێستا من ئەی بەڕێوەیە بم و لیجنێکشی لای کاک عەبدوڵایە ڕئیسی لیجنەی زراعە. Niha posta parêzgeha Kerkûkê di destê pêkhateyê Türkmena de ye. Biryara di meha Nîsana sala bê de ev post ji pêkhateyên Ereb re were dan. Başûrê Lubnanê dîsa bûye navenda aloziyên siyasî û leşkerî bi taybetî piştî peymana nû ya navbera İran û Amerîkayê. Li gorî Axios şêwermendê Netanyahu got ku İsraîl xwe peymana Amerîka û Îranê ve girêdayî nabîne û siyaseta xwe li Lubnanê bi awayekî serbixwe dimeşîne. Netanyahu ji Trump re ragihandiye ku hêzên İsraîlê ji başûrê Lubnanê venakişin heta ku Hezbollah bi tevahî neyê bêçekkirin û sînoran dûr neçe. Axiosê ragihand ku Donald Trump peymaneke hişk ji Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu re şand û jê xwest ku xweragire û serkirdayetiyeke berpirsiyarane nîşan bide. Di heman demê de Serokê Lubnanê Joseph Aoun got ku danûstandin tenê mafê dewleta Lubnanê ye û her çareserî divê li gorî berjewendiyên welêt be. Ev hemû pêşketin nîşan didin ku rewşa başûrê Lubnanê hîn jî di nava aloziyeke giran de ye û
و پیشروژا هرمی نتیاره. بیگو ایریشن روسیا و اوکراینای جروجوی درکوین هر دو آلی به بردوامی ایریشی هفدکن. روسیا به موشکن بالستیک کیف و ناوراستا اوکراینای آرمانج دکه. جالیه که دنوژی روسیای را گهاند گو پرگالا وی یا پاراسنا هوایی 555 درونین اوکراینای آنی نخواره. روسیا اوکراینای جارک دن ایریش لسر هف پیکانین. کاربدستین اوکراینای گوتن که روسیای چند موشک آویتنه هدفین لهندور اوکراینای دناو ده کییف جی. پارزگاری لشگری کییوی تیمور تکاتشینکو به پوست کل سر تلگرام گوت دشمن به موشک بالستیک ایریشی پایتخت دیگه. هزا هوایی اوکراینای جی گوت که هری کم دو موشک بر به کییوی ودچون. ده همان دمیده موشک اگدنجی بر به هریما پولتاوا یا لناوند اوکراینای و هاتبو آویتن. جالیه که دنجی روسیای راگهاند که سیستم نوی پاراستنا هوایی دشوه که ده لسر گلک هریمان 555 درونین اوکراینای آستن کرنه و تک برنه. ده همان دمیده شاردار موسکووای گوت که نیزیکی 108 درونین که بر به پایتخت و دچون هاتن خستن. جالیه خواه وزارت تندرستی یا روسیای راگهاند که ایریشا لسر هریما سینور آب اوکراینای را بو سدما برینداربون 7 کسان. террористический акт в очередной раз. وزیر دروی روسیای سرغی لاوروف جی پشتراس کرد که او باور دیکه که ایریش بزانبون هاتیه کرن و آرمانج اوه که پانیکی بچینه دناف گلده. آژانسا نوچهان روسیای نووستی دیار کرد که پشتی راپورین ایریشن بدرونان ترافیک لسریا دورهیل آموسکووای لنیزیکی رافنریه که پترول هاتیه راوستاندن. افزیده تری 4 سالن شرع لأوکراینای هیا. هم روسیا و هم جی اوکراینای ده مهنداوی ده ایریش خوین آسیمانی زیده کرنه که ده انجام ده قربانی سیویل زیده بونه. دی جیوینا بلند آجی 7 ده روژا سیشمه سروک امریکای دونالد ترامپ دیار کربو که دوی روسیا بگه جاره کفتنه که او دبا که واشنطن جزای که لسر موسکووای هاتبون را کرن جنوب بجیبینه. لیبل ارتش اوکراینای اف ادعا رد کر و وانوکی درو بناف کر. بینرن هجا اف 15 روژن آجوکارن حسکی به مازوتن. جبر نبونا مازوت آجوکار کری بوها دکن و اف یک باندوری لولاتیان دکه. شنین حسکی و آجوکار جه آلیم پیوندیدار داخواست دکن که اف پرسگریک چاره سر ببه. جدما هاتنا حکومت و گویس از سوریه و روشا گلین سوریه جالی آبوری و هر کودچه خراب تردبه. سوتمنی بوهایه آجوکار و گل جوه که بگازنجن. جبر نبونا مازوته آجوکار کری بوها دکن و اف یک باندور لوالاتی و خوندکارن دکه. بری نها کریا جحسه که حتی قامش لوی به 15,000 بو. لینها بویه 25,000. آجوکار هر لیتره یک مازوت به 13,200 لیرهی دکرن. بلندبونا بوهای مازوت باندور لگل خوندکار و آجوکارن دکه و اوجی داخواست دکن که چهارسری یک جوه پرزگریکره وردانین. تجي يعني بتكسك سوارتي او استغلالك يعني سواء بنزيناوي بيربو فنوف او التبها بك ام باندكن شكسي جو مسؤول به للسيرفيس شي بسكنه وتاثيرها على حد شيء يعني المواد الغذائيه ديك المعيشتها انسان ديك مواطني ما في ذيك سيربيوان كاري وان تنن وهي كاري هي بكاري سفك وانسان موظف شرات بيه عندك فتأثيرها هي تأثيرها قلك هي تعدا قلكي للشفيراتي وتعدا مازال لملتي لانه شفير كري زياده دكن تعدا بيل ملتي يعني مثلا يكي سي شار حب وي هر دركي كاري هبه انجا بريو كرياوي دركبه خوندكار وري انساني كاري وان هب وري يعني افايا اف قد كرنا مازوتي قلكي تعدا الملت هاتيه وبشكل كي قلكي يعني مزن آجوکاران جی بانک لآلین پیوندیدار کرن که چارەسەریەکی که جمازوده را ببینن و حال زیده کرن جبر نبونا مازوته کره بها دبه و اف یک باندور لولاتیان دکه. مازوت اول شي نمتوفرن وادواجي بوهاي يعني بري مازوت اما دعم لسر هبو شبورا كبجي باش بو ملت وشبو ماشي قلكي باش بو
ايرو رو مازوتا حرب دس مناك هذا الصباح دام الغازية خابورن اخر شيء دبي والله مازوت نما نتيجة في تشتهانجي بوهابون قال لك شيء بويا يعني بشوفير جينا وفي وبملت جينا وفي ملت فقير وحروي هرور يعني بشكل يومي داروتي هناك جي بيرنا وفقير شلو بك افيرو بازدارو ام بي مازوتن جراجا مي شمالي مناطق مي كردي كشي تخدمين مازوت لتني الفر بارسر ملجي تشدبه والسر انساني سيرفيسا شوفير كاراجي بيتر جراندبه راكبين ما 50,000 وانا بوي 100,000 بار سر ملجي تشوي والسر شوفير كارجي تشوي انه ناوف يعني ما رغم يفيد تجي بوار ناوف اجا ما تخواست انه اما زوطا خطا رقاجي ببي اسبوعي بدل ما ابي شام الزودي وام هيفي دكن اف مشاكل ما هو السربسكن و جي بي ويندار ال سيرفانتشا في شام المرحله كي ببينن بهای مازوتا بازار سربست جی 55 سنتان درکت 75 سنتان لی مازوتا خدمتگزاریه جنراتور اونانگهن گشتی یا ریوبریا خسر وکی خمایه که لیتره اوه به 125 لیره سوریه لهرمن دبن کنترول حکومت وگوز از سوریه ده بهای مازوت به 88 سنتین امریکیه لگوری که هاتیه راگهاندن حکومت وگوز از سوریه دخوازه بهای مازوت لتواهی از سوریه و هرم بکه 88 سنت لهن بنزین خانه هرمی جی مازوت به 88 سنتان تن فروتن و هنک جی به 55 سنتان تن فروتن لی اف یک باندوره کنینی لوالاتی و آجوکارین هرمی دکه و جی عبدی نوچه تیوی حسکه